Nama saya Faris. Di sekolah, kami diberi tugas untuk melukis sesuatu yang mewakili Hari Merdeka. Saya pun terfikir juga, what could symbolize Hari Merdeka more than the jalur gemilang? Mama, Faris dah siap. Wow, cantiknya Faris lukis. Faris tak nak Mama tolong ke? Tak payah. Mama, lepas ni boleh tak Faris nak main dengan lidah Patiban? Boleh, sayang. Faris! Mereka dah datang. Faris! Faris! Hi, Auntie. Hi, boys. Can Faris play football with us? Tapi Faris belum habis homework lagi. You haven't finished Can we see? Okay. Wah, Faris. Why you have to be so pro in drawing Tapi, kenapa Faris belum colour? Actually, boys, Faris tak macam budak-budak lain. He's special. I'm actually colorblind. Colourblind? Apa tu? Colorblind adalah orang-orang yang tak boleh melihat warna secara normal. Contohnya, this colour pencil, it's green. But in Faris's eyes, he doesn't see that it's green. He sees it as a totally different colour. Sayang, this colour pencil is green. But what do you see? Faris tengok macam warna coklat. Coklat. I like coklat. Don't worry. You're matcha, right, Lee? Ya, biar matcha. Why not we help you colour the flag? Ya, matcha. Actually, what's matcha? Thank you, guys. Guys, come here. Guys, remember what's the colour of jalur gemilang? Of course lah. You think we have bird brains We are Malaysians. Of course, remember. Faris, this is red colour. Colour over here. Here? Yes. Are you sure? Yeah. Okay, kalau salah siap. Here and here. Okay. Ellie, you sure the colour side Yalah. Don't play. My name is Lee. Lee for Lihai. Hai. Aduh, korang berdua ni lawak betul. Lama-lama, aku pula jadi macam korang. Aduh. Tiada orang dilahirkan dengan rasa benci. Orang belajar kebencian dari persekitaran mereka sendiri. Tetapi sudah tentu, jika mereka boleh belajar untuk membenci, mereka pastinya boleh diajar untuk menyayangi. Selamat Hari Merdeka. Habis. Jom kita main